Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. MLA Kamakorot Constituency, uba Renington El Tongkhar, uba diutrai, kajaka kebadan hakasnang paham lang kanyo mer bernihan, haka arpu praterik na itong aja penriyo, ula pensyai hakmat kipat ba, kalau kajing syak keno, badai na kajing pentre jong u, yakajaka kapa udang sudap tiet, balawan rai kajing slay hakasnang paham lang kanyo mer, kat haduk, balakta iki babuon kilong yeng. Hakajing hiar jurem, nalor uba Renington lasanran lang deki buah sensya district karibhoi ki opisa nakatanat PWD bat urang basnong hapa pensyai si kipat ba uba Renington ulaong ba ompat pendan kam ai ruem yakacaka jong u bat nalor kata kadairu kacaka kapa udang sudap thiet na kiwi pat kibrio bat mari adap thiet ula persang mensnabha ya kalintia jong ko kanang makan kata ikipat ba hapo kasnong Insya kadang kajing bakas untuk jemut hendiat waktu dulu kita kata kami kerja kami tak kidang ti gomuk sina ding sina mata mo insya kami kata kami kerja kami tak sebagai bahasa biru kami cipang insya kami mensuai buat install new room pipe mo tepor install new room pipe te kami kerja kami tak bon kendo kami buat ti nang banbu ini room pipe tinggal lawan pet inspection menta insya ko kadang tut has ni de nomor ni room pipe ru pagka flooding insya kat ko mentau sen kaslap lajur pensan mo amde pagka kamlong gradual vi slap one season one ve slap pensan vi dan along kita pengteng ko kasakut ke ba isur ila green dia mentang se invite no ikan kat channel nani ni ko kani mensua ba kat pung gajing sutu ding bangatip entar sing kani mensua ka dikat channel be ka kayat be dei tahdir badip sna fulin kalawan kendo nalo pengteng kani kala blok no ikapasi coba mentang ila yo atli solution entah short term solution kadi ba nginya clear no ikani hendiat mo nambang kanang yo tu hendiat min persangkat bala na liang jung ser ila kadi ngata ba nginya ti yo ni kendo hendiat hadu bana poi halor tu humpai nang ko kan yo tu be tama nala kam steady shopat ka nala dunau sabaro de iso in salik pa ikani ban clear no ikani ki ya ban penni be dengan channel pa tang kata nak kadang sanga iso nak Dok kumulai sibun, kam selam ya kenduk muah, jangan ilti boleh kenduk kam keloy tabang ngal soalnya ngal sih keren badi orang macam ba ingin hap banwat ikilap ban pelat ya kan ingin nomlak ba sui ipek ya kata jing selingum man kapor ikan mau bah hi menemui ba kadon jing selingum badai kata hi ban mangi di trai jakaru rekap ba snong gila ya sim kia bah ha bagi la penlut daki tolak banti ya kan dekat leu berlagu lumpai saya i dalam yang smart kat nong ile trai bat bersih tu por banbu nu pipe dei interest ni jono dari kalong nang ba kadam sile syuk ka ya ka tu ko por hilayo ihi bat hilay banjur nya kata baro bat nakaling di sir kami da order ban le ikna kam da banbu nu pipe to gila da bu kita skosi pede kalong ba kan kejing persang ni banbu nu pipe kam simungyam ka namar ba ka to thleu ko banapo ha ka ba try barim mensua ijong ba raji try ki bangi ni kam ngyam syuk ka namar ba kanang wanra sebenak kendo wanra sebenak ti antu berkaladap sendon sebak kaladap sendon te kaya cetang lagi ni kitleu ke thamai ke bangi bu bangi gini pai kadi kata kadau bak klem ngiap te kadi halor kata kadau ke bangi keren ke basnong wan ongen le syuk kumnor basnong yang ini wat sekilat inti adu bendawan nak leng office tentang awan lang sendon berdiki nak leng office ya ke bangi le ya persang kiji aji bu hir ke bakodor samtam bat irang basnong kali saya keren bernyak ji aji bu ki bakodor bangi ni pelinus non ni kawa bakan ya kum balong kawa kumba kalong lagi cakap. Tak kini kecik kuat aku berapa ni? Ya kuat kata. Tapi tidak ya kata kawan selamat. Ya kata ingin leh. Wadlah kan dia kecik duk bakrau ingi kini kecakap. Nama titip bahaya kata. Bangi tiap ya kecakap ke madam mensua. Kamdi bakadon wa. Ya tiap bahar. Markmat hi baro ya kecik hisap ya tiap. Bangi tiap ya kecakap ke madam kamdon wa pun bangi tiap bangi. Tehenre mentangin habis nawa. Tekari kecik duk bakrau ingi kumtra cakap. Tehenre wadlah kata ru. Nak kata kabit kabiang jauh hikmat ba. Ni kita jaka ngira long ready bagin du ya kata dak bagin snawa ya ka jaka lajong sisu tu adu kerdo kecing kata tandrim lele ngila long ready ngila imjur berwasang ngala pun iki bangkat kum kecing hilti ki pajba ngile ya kata dak bagin snano ben kelti kawa ben penlaj lajlu ji kawa sama kali barian akwa ya ka ba pin ya smotu ya kene kadon kecing tu bawa kala hakwa pi kecing tok kubor ki perkhat bangi ya tre ngi snai hangne
Kajing sisa kalong ngi sim sina air mangi kajing tre jongi baru sekatuan menawai kalong bet ban pelat yang selek nak mangi bu nupai. Ngi persina ya i kene building ke warim ko don nadu mendai kene building. Di amdan kanu construction jongi ke ong bakal long kadau jong kajing set kut jong kene dari kadau jong set kut kene bet kajing bom tre kam syuk jong tlu barim. Ki baru mensuak tlu barim. Te kene kata kajing sisa ke bab hi kum kalba kene masuk lam ni kata. Bakam dei kadau ke mangi le mangi dari kadau ke ba nadu mensua kelas lu tempai pakai nong syuk. Tendre mentang lagi tongi la. Lap taka lap berkata kalau bagi beli tolong wakno kumbalong. Laju kumakalong nadu teneng nginle kata dah kajing Wil ti yung hikay ba kapag singaw na masinong na masinong singaw hanga bat ngin le kata tu kulay sibun yung kajing menjur yung hi terne hapdang yung kini kajing tray kala bandon kapor ka ba namar ba nginti mentay kene fluk ni kene ka hajin kendo ko kabak ban macrong ha kapor ba nginti to mentah kan ya ke dari kala ban ngat kene kendo ban kelem kala bandon yung sakut biang hapor ka kelem kendo kan sakut la se ka bakal tiu seneng kajing kerparit yung ay pi kalong ba to ngin ya husiar ka pakut kene kapor lior ngada ai kublay bhi kalau husiar yang berkata bakal singon kan no kajing jia kajing sau breu apa dan juga legislatif nomor kajing ya husiar jo bhi tengah sukat par bhi to ngan yai teng ban yai husiar ya kata bangin nom blek ajar khamtam por maslap ban bangin ye le ban thia ai jaka ba kham jorong le ke ba hapo mar ba mla yu le se kawan ka hakapor siteng bet ngilas ngusngan bala sna kan kal don kawa le se ka ngap kan khendo ka khlem ka blok ka kiu le se kham snu ban ka balong mansua mentan mar kidon gidi gipai kampat don je sakut itu pak te karang ya iko wala kaya sikiro kaya iko lentuk lupai yo id la jok mak kaya itu gipat ku bangi bu mangi mensnam we aranja ratusan itri kam bah ka kaya nang tu te hendre kapor bangi lati mental se kadon kapor baka hap jur ka kendau barkas pensakut iko tu tleu te yo bakadon dia kiji selikum seneng na ita kadon muskar pat rit ya pi ba yang ini along usiar ka pakut kene katalang ka pakut kene keliyur terang pede ingin satrik maka ingin dia persang di pembek berkenan kuno bangin dia yo deki kenrok nabro arliam nang bakan jumpa kena bet bakan tagawa kan ya bet kan kendo kenam hap kata ka bagi persang moh persang nak jogi nak keling sarkar ka ni dia kepat dia bedin ni sarkar pakai dia rap pajak ya kata ngat harai ya ka ya mentah tang katahi nak keling jogi lawan kene ba kepada hiu kita meskau ya kajing Islam juga berwarna kenduk nomor ngasngau kajing warna kenduk dan kasmar sudah tempat don kenu kajing lak ban ngasngau ko belum betul ham kadang diwan muntah din pada don kajing ke departemen kajing ke distrik ada position ke simkia barwan mari pembej lang markane ka tang kajing pembej kajing lak pembej jongi marwai tang jung trayaka kalau dei ke kajing ka kam ka bangi habis pembej lang ke distrik nomor bangrang keren men dan ini ke officer Kanong ba bernihan kadon hauput usam hapedeng ka Assam bat Meghalaya kawe kathem artli ki jila hakabenta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya kate ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta kadon ka air quality monitor ka balapin pa ya ka khubor bala pau perthai hakabenta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category kaju ka leer ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de nakata ka daw kini artli ki jila menta ki dang pen khre banthau ya ka joint action plan